nabonye witwa Shadibu urugumva nabonye witwa Shadibu yavuze ko ngo mu mboni ze ngo ntahabona ko witwa Yampano ashobora kuba ari aggressive cyangwa se ashobora kuba yakoze biriya bintu bamufungiye mu mboni ze. Shadibu burango ni ntuzi. Shadibu burango ni impuguke nyine mu bijyanye n'imibanire y'ingo, ari nayo mpamvu urugo rwe rwamunaniye. Rero nzaguza n'umuntu azakubwira. we watubwire. Kuki utabyivugira? Kuki utabyivugira ukabanza gusaba kujya ukabanza ugasaba ko hari undi muntu ujya kugira. Guys, mutapinga screen tugere ku 2020. Niba ubizi uko bimeze. Guys, mutapinga screen. Guys, ubwire tekinike yawe ugati giye mbikora gutya. Juga reka banza tapinga screen. Juga bari gutapinga. Connection itangiye kuba nkeya. Reka batapinga screen. Bari gutapinga mukore no kuri hati. Barakunda bona imibare idahinduka please. Mubanze mutapinga screen. Bakore no hehe. Mubanze mutapinga screen, mutapinga screen. Mukore no kuri hatmi, mukore no kitwa hatmi. Mukore no ku hatmi, mukore no ku hatmi mutapinga screen. Hatmi makari hejuru ni ko yini rimwe nagari byanda. Ndakubona my brother. Chotike, thank you very much. Mukore kuri hatmi. Mukore kuri hatmi mutapinga screen. Imfuri hamye ndakubona. Imfuri hamye ndakubona cyane. Barabajije ngo Ariane niki urusha abandi kugira ngo ucaye mu mafaranga. Komeza usubize mwana wiza kunyotenga. Yaka Edmo asansa na shaka Edmo. Ako shaka washizeho n'akamanigani. Shaka ko yakunda ugashyira n'akamanigani byakunda kandi byavamo. Aria imfuri hamenye kuramo nka 300. Imfuri hamye kuramo nka 300 twutwo. Imfuri hamye kuramo CR7. Imfuri hamye kwejo boni twabaye inshuti noneho turabyuzuza neza. Ikigeragezo kirarya. Imfuri hamye kuramo tuntu nka 300 imfuri hamye. Ako munsi Taifa Bruno. Uyu munsi nshaka kurya gafi kabisa. Ase njuga. Yo. Uracafite twatuba twawe? Yenda dufite. Aho turabwagura. Zarabwaguye. Utibwana? Mfite ibwana bitandatu. Wamenye ikibwakazi? Nshaka bakabwakazi. Nkakarire barabora umwana ko nabonye na ziriya zayo. Ni uri no nanga ngutwereke. Oya ntabwo ndi mu rugo nagiye nicaye kwa kindi. Nshaka mu akabwakazi. Uko ntabwo natura no muri telefone kanze ndeye ko ndifite. Twereke bide utarapanga nshaka akabwakazi n'akagabo. Ubundi nshaka ubwoko bwa ziriya mbwa. Hari umuntu mfite ukunda imbwa byatari niho wahita utunderera mu gihe ntaraza. Nshaka no kujya gufatira ya muhungu ikabiri mu rugo iwanjye. Ya mbwa ya muhungu irahenze kwigaburira. Yagiye gutwara amafaranga menshi. Ikibazo rero urumva nikomeza kuguma hari umukozi uzahitaho gute bro. Nicyo kibazo. Ntago uno munsi ubundi ko yari yaburanye byagenze bite? Byabaye mu muhezo. Nabaye mu muhezo nabonye bavuze ngo kubera yuko bidasanzwe bimenyerewe mu muco nyarwanda. Ariyo mpamvu babigenje kuriya so nuvuga ngo bahisemo ko babishyira mu muhezo. Hari ibintu ushobora kumviramo ugahita ukangarana tayi. Yora yaje. Ya nibyo pe. Ari ibintu ushobora kumviramo iyo nasansa ariko se yo na wamaye ka Galaxy kwe n'ukuri kw'Imana nkumbuye kubona Galaxy itambuka tayi. Galaxy ariko bisa neza irakavuramo yato. Umutoni mukomeze musharinge rata mukomeze musharinge kuko uyu munsi dufite ikintu bita ubusesenguzi ucambuza ariko tayizo ko tumaze imiti tudacambuwa. Ntabwo turaza tukajya mu bindi nitubarure. Tumaze imiti tudacambuwa kabisa. Ariko se nijoro byarangiye gute mwahitibuye sanga? Bro nijoro wagiye urasinzira n'ijye wagukuyeho ndavuga nuraza kuza gushiduka kuko zibara. Nari nasinzira igiti nanyweye nakubise amashati 8.
ngiye nagiye ndasinzira noneho nshiduka Kobi merci beaucoup Kobi. nagiye ndasinzira nshiduka telefone ngifite gutya iri hejuru yanjye inyikubita mu menyo. Njuga ibyo bintu byakubaho? Ngiye nkubita buri gihe. Kandi irababaza cyane. Yanyikubise mu menyo we. Ariko nge ntabwo nyibikora gutyo. Nyishyira ku ruhande yagwa ikagwa hirya gutya ikagwa ku ruhande ku itapi. Ubundi yarankubitaga buri gihe. Yankubise mu menyo ndavuga ni mana we. Ariko umuntu aba yatangiye kare. Noneho hari igihe kigera umuntu ukumva story yakuryoheye kuvaho bikakunanira ukumva telefone ntiwayisiga ku ruhande. Noneho komanteri ziba ahangaha nazo ugishaka kujya kwigumira no muri komanteri. Ariko ninjoro uriya Dr yatuhaye ikiganiro cyiza. Dr yaje aduha ikiganiro kandi yitokeje sinzi ahantu yaturutse. Ni umuhanga, numvise ari umuhanga. Uriya mudogiteri ni hatari. Numvise ari umuhanga kabisa. Numvise ari umuhanga. Nabo bakobwa bahaye amafaranga disi. Batahanye ibifaranga byinshi. Nabonye babahaye. Babakanzeho. Ariko birani sawa. Telefone yankubise mu menyo ndimo ndumva rwose ikintu cy'igishinya cyo hejuru cyamenetse. Steven. Nakusikia. Uratashye? Ese Steven nawe twarika? Je wapi? Je nkora mu muhanda. Steven arorora. Agira umuntu nkubitira ku kantu, agira umuntu nkubitira dore ngutwo bana. Uyu mutipa afite utubwana twiza. Ni utwanjugu utwo ngutwo. Ajya agurisha? Kamwe akagurisha ngahe? Njuga ngugurisha gute? Tungutu reka tubanze tumare tugere hejuru tubanze tunywa aya mata buje. Ntabwo wagatanga gutya. Kugera mu byumweru bitatu. Je mfite nanjye ibigana by'inyarwanda mfite ibijyana 20 na bingahe. Shabje biraye ubwana ni scam. Dore tuno none. Reba tuno turi hano. Etse. Hari utundi ufite? Wabere tugato n'umuntu tranchits. Tranchits. Ndizanga ni kandi imbati. Uri mu kaka kandi imbati yarafite? Kumwe tuno musongo. Niko kameze. Ariko naho ngaje ugomba kuba ufite akabwa mu Rwanda kameze nka kano. Nirirwa nawo mu nzu urimo rakabwati. We, toka, we. Nge imbwa rero zo mu nzu ntago nyikunda macaka imbwa nyine imbwa yo mu gipangu bisanzwe. Uzi mu rugo wanjye hari imbwa 8 bro. Ariko nk'ubu dahari zirya gute? Abari abajene barazigera. Guys mukubita ukaboro muri screen yacu. Ikibazo. Ikintu cya danje ufite imodoka. Ruti yonga ishimo asansana nkotanyi asantari. Nagura mujena cari angafate n'ibiryo abishyiremo inyuma azishyire kandi bra bugana buzananuka. Bajya kubufata se? Ibiruka uryari. Baye ngo nizira ry'Imana. Hano ugomba kubabwira amahano karabye. Ruti asansana rata Ruti Olga asansana Ruth ibintu Ruth ankoreye biteye ubwoba bro. Aragiye zamotse hejuru kuri kaka goal kandi mukanya nagapininga gasha abandi bantu bari ahangaha ntagira n'umuntu numwe wibwiriza kuvuga ngo agende igiye ugakanda. Ruth aturi umuntu w'umugabo cyane kandi rwose aho kuye asansana Ruth asansana Olive urareba hari abantu rata bagira umutima byanyabyo ari nabandi bantu baba bari ahangaha gusa ari ingwiza murongo baje kwiyumvira gusa story tumo turagenda dutera n'ibiki byose. Kuba wafata ugakanda ku muntu biba bigutwaye iki? Nk'ako kantu kari muri screen rwose ni akantu gato cyane. Uramutse uvuze ngo reka ngakubite ngatibure kaveho. Byaba bigutwaye iki kweri ko abantu nyine baba bari aho ngaho gusa badashaka gusapotinga na. Ariko sansana Ruth sansana kabisa Ruth Olga sansana arongera atibuyemo na kandi bro. Arongera atibuyemo na kandi. Ruth Olga Imana iguha umugisha kandi isubiza uko Umuntu w'umugabo cyane.
Asante sana kabisa. Ni Asante. muzima pe. Asante sana. Asante. Ruti waranyanze. Bamwita Ruth Olga. Waranyanze pe. Muraziranye? Mubaje ko atanzwe. Ese Steven, niwe muntu mu mutaziranye? uyu mwana aranyobeye. Nabuze umuntu ubutaziranye na Steven. Ega twege nzakwereka umunsi umwe Jay. Kandi bankureba. Nyine nzakwereka icyo nkora. No, Rusi yaje. uzu dufeka account tw'aba bantu turi mwa hanga ndi kubona. Kandi binabavuga babizi neza. Rusi. Oui, Ukomera cyane. neza. Uyu ni wowe. Hehe. Kuri kwifoto. Yes. Igo. Yeah. Ingo. Bita amakuru. Steve. Babuze kuri iyi mihanda bimeze bite? Steve ni Rusi. Usi ni igikoko genda gake Jay. Rusi we. Ako giye ura siko abakiriya bamaze gukira bibagirwa koko. Je ntago muzi se. Hoye. Je tuziranye ngira ngo umugwera 2010. Ku mbuga ariko ntabwo turahura face to face. Face twarahuye kera. Ni uko nyine kuri iyi mihanda usanga abantu babihugiyeho mu tuntu dutandukanye. Kanze ngurebe neza ku nkoresheje account. Imyaka twibaye na myinshi. Ikigeragezo kiraryo. Ubaye? Laika, Alia, Olivia, Taifa, murabona uko mukuru. Ubayeru? Ya tumeze neza. Mu rugo ni Nyagatare. Kwa wahitagira kuna maza koko. Rusi Uwimana umukobwa wa Rwigemera Karanga. Oya ni Rusi umwana. Ato, Rusi turaziranye. Nyabaye kuntu utanyiwe. Rusi uramuzi? Nari nzi ko wakuze. Rusi turaziranye. Arabuze gato ngo mushaka. Aha ni muri Mongolia ariko. Oya. Irugenge. Rusi turaziranye. Kuno wari umusponsor wanjye kera ndi high school we urabyibagiwe. Rusi turaziranye cyane. Bari mu basponsor twari tuziranye, mu bakire twari tuziranye mwa. Je yari umusponsor. Eje yari umukire kuva kera ahubwo amafaranga ntajya Rero nkubitira kangubitiramo gashiremo n'ubundi gakubite gashiremo n'ubundi. ndebe niba mfite nacaginze da. Gakubite gashiremo n'ubundi niwo wagatangiye. Steven. Yego. Nari nakubuze. Umuco ukora iki? Ari kuri charginga. Umva Steven. Nizandura utuma umuntu abari ku gahigo gatandukanye ntabirenze. Kubona umwana uri ugiye dufite level ya 24. Ntabwo byoroshye. Taifa avuye kumustokinga. Nari ngiye kwihera ijisho. Wararongowe? Wararongowe? Hari umuntu wabinsezeranyije ko sinzanagenda cyamutegereje. Mushiki wa Bariyete ndagusuhuza cyane uri umuntu w'umugabo. Agatango guys musharing live ko mukanya tugiye gutangira gusesengura mukanya tugiye gutangira gukora icyo bita
ubusesenguzi bwimbitse. Nabonye uwitwa Shadibu urumva nabonye uwitwa Shadibu yavuze ko ngo mu mboni ze ngo ntahabona ko uwitwa Yampano ashobora kuba ari aggressive cyangwa se ashobora kuba yakoze biriya bintu bamufungiye. Mu mboni ze Shadibu buriya ngo ni intuza. Shadibu buriya ngo ni impuguke nyine mu bijyanye n'imibanire y'ingo, ari nayo mpamvu urugo rwe rwamunaniye. Ubwo se yaba ari impuguke ate kandi urwo yararushenye? Kandi nyine niyo mpamvu nyine urugo rwe rwamunaniye kuko ari impuguke. Inka data. Yabyanditse rwose ati rwose jyewe nk'ababeshye ntaho mbona Yampano yakora ibyo bintu rwose. Ati baramubeshyera. ariko Jay uriya mutipe urebye neza abantu benshi bamusize hari abantu bagiye bamukabiriza bamwambika icyasha. Indi Yampano kandi nawe siwe nawe yari ari mu bihe b'Imana. Ariko yarabikoze nyine buriya yarashobora kuba yarabikoze ariko nyine nawe siwe, ahubwo baramuvura kugira ngo bamufunge bakamushyira muri rehab. Umva nkubwire ikintu kijyanye n'ivangura shaho Santa na Ruth n'iri vangura riba ribayemo aho ngaho. Niba umuntu hari igihe ubona n'umuntu depression mani ingana kuri ukaba yateye umuntu umusabye rehab. Nanjye ugomba kumwunda Santa na Ruth ni ukuvuga ngo Keza Tereski uwitwa Yampano ngo arimo araruma izuru ry'umukobwa ngo yavuga ngo iki ntabyo nzi. Mwiriwe nabasuhuje abandi mwaramutse. Turamahoro. ni fresh Keza. Cyakoze Rusi ndamwemeye pe. Rusi kuva kera. Rusi ankorera feri pe. Nubwo bwose umuntu atabasha kudushyiraho twose umuntu ashyiraho kamwe ashoboye da. Rusi ni zaho cyane. Nose Rusi ungu Nyarugenge urimo urakora iki? Nyarugenge ni ukiri? Wapi? Usigobaye? Ibere Nairobi. Umwana w'umunyakenya mara. Aravuga ko turi ku miserero nk'ibisanzwe. Thank you Rose. Nairobi. Kasarani. Muri rompuwe mu mujyi. Mu mujyi? Mu kimwe gitanda bandaho bita TRM ari Kasarani. Welcome. Kuri stade. Umwana w'umunyakenya ngo ibintu arimo aragikorera icyo kibuno. Kandi umunyakenya ku mukobwa arashora papa. Maragitikura. Maragitumbagiza boro. Niyo nzobe ahubwo niyo nzobe Maragitabura. Santa na Ruth. Welcome. Ahakomeruka buri masaha agira icyiciro. Izi saha turi mu isaha y'iki? Ibere mu nkuru za hapa na pale. Guys, muhandira ukantu kari muri screen yanyu. Badufashe tuzatanga twavangavanze. Guys, muhandira kuri akantu kari muri screen zanyu. Muhandira kuri akantu kari muri screen. Yamenye nimba nisanze mu isaha ya nyayo cyangwa ako kantu kari muri screen zanyu mugakubite ku kantu kari muri screen zanyu. Ni gato cyane nta nuko kabara nakantu karango kamafuti. Charuse Nairobi hari amafaranga. Ko ntajya nyabona se wagana he mwawandangiza giciro nkajya. JJP Olga Olive. Wandangiza giciro nkanyarira. Thank you. JJP. Wamubonye JJP ko yagize? Ntabwo yarinze. Hey JJP wamubonye? Ninjye namusharinze. Telefone zigafite abakira zigagenda Steven baby. ngo muze twagiye. Mr. Steven baby. Steven yarari mu ishyamba. Umubano wawe na Steven nsigaye nk'ukimanga.
uzi ko narirayemo ese wowe nta muntu utakemanga umubano wanjye nawe Stefani yari ari mu ishyamba arimo atema ibiti. ishyamba narirayemo kuva saa JJP sita kutayifa z'ijoro ntatinzamo wallahi. JJP. Ariko tayeje umuhungu wawe yarahageze disi anagutamo bita zero. JJP se ko numva nshaka Rero nimugoroba yahanyuze. Eh. Merci beaucoup umuhungu wanjye. Sante sana JJP. what the hell ako se bizi TikTok izadukora umwubu kamera yarigiye wite Wambaye ubusa? Sasa na Ruthi Olga wakinyereka we. ikintu cya rusama aguhaye wakima nanjye cya gitari noneho gisa n'ikanzu ye bro. Ata nisanze ahantu kamenya Rumba bari nkandaho Coca-Cola. Nkandaho Coca-Cola. Rumba bari nkandaho Coca-Cola. Rumba Nijye bari. wakamuteze rega nijye wakamuteze njuga nijye wakamuteze. mbonye uyu mutiba akanyereje nkakanda mbona karagiye. Okay, njye nkandaho manigani cyangwa muzi. Sangwa kana yongera karebe. Sangwa kana yongera karebe. Charginga. Sangwa kana yongera karebe. Agiye gucaginga, agiye kuri charginga J. Naye iriho cyetse ninjya kuri charginga. Yereka charging. Mfata. Igeragezo kijya. Neza. Tayi. Jay Yo. umuntu bita Ruti yibera ahantu bita Westland ari kuyora amashiringi JJP asante papa JJP. Ntabwo urimo kureba amakuru ko turi ku mihanda turi kwigaragambya kubera ubukene butumereye nabi. kubera esanse narabibonye Esanse yayize. Nta Kenya byaranze nta kintu kirimo. Umva Tayi. Yo. wi Umva ko batemera sibyo tubuze umuntu bro. Umbanza wumva ino ndirimbo hano. Banza wumve. Ngize ubwoba jewe. Ese wumve.